Reka nguhe ikaze mu makuru yacu aribanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nkakubwira inkuru ivuga yuko Lieutenant General Pacifique Masunzu ngo yaba yatawe muri yombi. Andi makuru turaza kuza kwibanda ku byatangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi watangaje yuko ateganya guhura na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kwa Donald Trump. Ndanakubwira uburyo kiyikomye Perezida Paul Kagame n'ubundi avuga yuko ashaka kwiyomekaho uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mbahaye ikaze muri aya makuru. Nkuko nari maze kubivuga ngo umuyobozi w'akarere ka gatatu k'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Lieutenant General Pacifique Masunzu yatawe muri yombi mbere yo kujya gufungirwa i Kinshasa. Amakuru avuga yuko Masunzu yatawe muri yombi kuri iki cyumweru tariki ya 2 Ugushyingo afatiwe mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo mbere yo kujyanwa i Kinshasa. Uyu mujenerali bivugwa ko azira guhinga za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo amakuru y'ubutasi y'ibinyoma ndetse no kuba nyirabayazana w'ifatwa ry'umujyi wa Nzibira wo muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo wigaruriwe na AFC M23 mu kwezi gushize. Masunzu ukomoka muri Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yayoboraga zone ya gatatu y'ingabo za RDC ihuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Maniema, Ituri, Chopo na Huwaiti kuva mu Kuboza 2024. Uyu mujenerali ashinjwa kuba ari uri inyuma y'ibitero by'indege nto zo mu bwoko bwa drone bimaze igihe byibasira ibirindiro bya FC M23 muri Kivu zombi ndetse no mu bice bituwe n'abaturage. Bivugwa kandi ko ari we uri inyuma y'igitero cya drone cyiciwemo General de Brigade Michel Rukunda Makanika wahoze ari umuyobozi w'umutwe wa Twirwaneho ushinzwe kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Nubwo yemeze bityo ariko usibye bwiza twakuyeho iyi nkuru nta kindi gitangazamakuru cyari cyabigarukaho yewe nta n'urundi rwego rwari rwabitangaza. Reka dutegereze ukuri kwayo. Nari nabikubwiye yuko Perezida Tshisekedi yemeje ko ateganya kujya guhurira na Perezida Kagame kwa Donald Trump. Ni inkuru ikomeza igira iti Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yemeje ko hari gahunda yuko mu minsi iri imbere we na mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda bazahurira na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi yabitangarije i Cairo mu Misiri ubwo kuri iki cyumweru tariki ya 2 Ugushyingo yaganiraga n'abanyekongo baba muri iki gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika. Tshisekedi waganiriye n'abarimo abanyeshuri b'abanyekongo biga mu Misiri, abacuruzi, abahakorera ndetse n'abasirikare boherejwe mu myitozo yibanze muri gahunda z'ibiganiro igihugu cye kimazemo iminsi kigirana n'umutwe wa AFC M23 ndetse n'u Rwanda. Bamaze amezi 4 barasinyanye amasezerano y'amahoro. Yavuze ko nk'ibiganiro hagati ya Kinshasa na AFC M23 bigomba gusubukurwa mu cyumweru gitaha. Yavuze kandi ko usibye ibiganiro we na Perezida Kagame bateganya guhurira kwa Perezida Donald Trump mu rwego rwo gusoza burundu amasezerano ya Doha ndetse na ya Washington. Yagize ati nyuma y'ibyo byose nubwo Washington itegereje irangizwa ry'ayo masezerano ya Doha izahamagara Perezida w'u Rwanda nanjye kugira ngo tujye kwicarana na Perezida Donald Trump mu rwego rwo gusoza burundu amasezerano yombi ayi Doha na i Washington. Amakuru avuga ko kwa 13 Ugushyingo aribwo Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bazahurira i Washington. Mbere y'uwo muhuro muri iki cyumweru leta ya RDC na AFC M23 bagomba kubanza gushyira umukono ku mahame abaganisha ku masezerano azashyinwa mu byiciro bitanu. Kinshasa kandi byitezwe ko muri iki cyumweru izasinyana andi masezerano n'u Rwanda yongera kuyamahoro ibihugu byombi byasinyanye kwa 27 Kamena 2025. Ntabwo nasoza aya makuru ntakubwiye yuko Tshisekedi n'ubusanzwe yashinje Perezida Kagame gushaka ko mu kubirasirazuba bwa RDC ku Rwanda. Ibi n'ubusanzwe yabitangarije muri iyi nama yari kubera i Cairo mu Misiri kuri wa 2 ku itariki ya 2 n'ubundi. Presidency ya RDC yasubiyemo Tshisekedi ivuga ko imigambi ye Kagame n'intambara n'ubushotoranyi ngo icyagamije ngo n'ugutanya igihugu cyacu no gufata cyangwa se no kwiyomekaho igice cy'uburasirazuba bwacu gifite ubutaka bukungahaye ku mutungo kamere kandi bwera cyane. Ibyo nibyo yagarutseho. Tshisekedi waganiraga n'abarimo abanyeshuri b'abanyekongo biga mu Misiri n'abandi batandukanye twagarutseho haruguru. Yanibanze cyane ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa RDC. Yavuze kuri gahunda z'ibiganiro bitandukanye igihugu cye kirimo mu rwego rwo kubona amahoro
birimo ibya Nairobi, Rwanda, Washington na Doha. Tshisekedi yagaragaje ko yababajwe no kuba ibiganiro bya Rwanda byo muri 2024 byarananiwe gutanga umusaruro ku mpamvu yise ko yaturutse kuri Perezida Kagame utaritabiriye inama bagombaga guhuriramo mu Kuboza 2024. Uyu mugabo icyakora yavuze ko Kinshasa ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cyo mu burasirazuba bwayo gikemuke biciye mu nzira za diplomasi. Yavuze ko mu byo Kinshasa yashoboye kugeraho harimo gutuma umuryango mpuzamahanga ugerageza gufatira u Rwanda ibihano. Yungamo ko ibiganiro bya Doha leta yirimo na FCM23 bigomba gusubukurwa mu cyumweru gitaha. Ibi twabigarutseho haruguru. Naho umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23 Colonel Nanga yakuriye Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa RDC inzira ku murima ko nta bushobozi afite bwo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. AFC M23 itabigize mu ruhare. Nanga yatangaje ibi nyuma y'iminsi mike Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa batangaje ko icyo kibuga kizafungurwa mu byumweru bike biri imbere kugira ngo kijye gikoreshwa n'indege ziri mu bikorwa by'ubutabazi. Ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi biciye muri Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho akanaba umuvugizi wa guverinoma ya RDC bwana Patrick Muyaya bwavuze ko leta ariyo izafungura kiriya kibuga kuko ariyo yonyine ifite ubwo bubasha. Muyaya mu cyumweru gishize yanditse ku rubuga rwe rwa X ko kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bizakorwa gusa mu bubasha bw'inzego za leta ya Kongo kandi bigenewe gusa indege zigenewe ibikorwa by'ubutabazi zizajya zikora ku manywa gusa. Si uruhurirane rw'umubyeyi u Rwanda cyangwa urw'umwana warwo M23. Colonel Nanga abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko bitangaje kuba nyuma y'amezi 10 Perezida Tshisekedi aribwo yibutse ko muri Kivu zombi hari abanyekongo bakeneye gutabarwa mu gihe ubw'imijyi ya Goma na Bukavu yafatwaga yarayisabahana biciye mu gufunga amabanke ibyagize ingaruka mbi cyane ku baturage. Nanga kandi yagaragaje ko bidasobanutse uko Tshisekedi yahisemo kugirira impuhwe bari abaturage mu gihe mu byumweru bike bishize yarabarasagaho akoresheje za drone na Sukhoi z'intambara. Yavuze ko ibimaze iminsi bibera muri Kivu iyo biba byarabereye mu gice Tshisekedi akomokamo atari kuba yarigeze afunga banke n'imwe yaho. Ku bwa Nanga kuri Tshisekedi uburasirazuba bwa Kongo bufatwa nk'igihugu cy'abanyamahanga bitewe gusa nuko abahatuye ari abaswahili kandi bagenzi babo Kinshasa n'ahandi bafatwa nabo umunsi ku munsi. Nanga yabwiye Perezida Tshisekedi ko niba koko asigaye yiyumvamo ko akwiye gufasha abaswahili kugira ngo bongere kubaho mu buryo busanzwe yakabanje gufungura amabanke ndetse akanorohereza urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa. Yavuze ko abaswahili batagira umuco wo gusabiriza kuko ari abantu n'abakozi cyane babeshwaho n'ibyo bakoreye. Uyu mugabo yeruriye Tshisekedi ko nta bushobozi afite bwo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bitagizwemo uruhare na FCM23. Ati niba koko wumva ko uri umugabo nyawe uzaze gufungura iki kibuga cy'indege cya Goma bitagizwemo uruhare na AFC/M23. Reka nkushimire wafashe umwanya tukabana muri aya makuru tuba tukugezaho na makuru abagezwaho ari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Niba wumva wanyuzwe n'ibyo dukora ukaba aribwo bwa mbere tubanye, kora subscribe nimba warayikoze kandi ni byiza cyane turagushimiye. Gusa mwibuke gukora like, share, comment ni iby'ingenzi kandi ni iby'agaciro. Musangize n'abandi aya makuru tuba tukugezaho. Nimba aribwo bwa mbere kandi tubanye ugiye gukora subscribe wibuke gufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona abamenyesha tukimara gutunganya inkuru zacu. Ndabakunda cyane, reka mbatunganyirize n'andi makuru atugezeho nonaha. Bye bye, ciao ciao.